Tala whātu tala whawala Radio Samoa i le nei fo i aso lulu u si mai alfa a whonga tala o le nei tai au. O le so wata tala aloa i ai polo kalamel ASB Polyfest, o le ua langona leo wha a fianga wha leanga nuu i le Manukau Sports Bowl, mai tupulanga tala wawa au kilani e pei ona sa vave wha a muta i le lua fesfuluiva, ai tau fia le tausanga tāluai ona o le kōwiti. E whā so le awha ngā soloi polo kalamela Polyfest lona whā se fulumalilima le nei te alo na tu uwha atasia, ma o loo wha awawina pia siva ma pia se wha lenga nuu, wha pia la unga mai whāna wā onga mai kolisi mawalulunga. O loo wha tu mawina la utu o le Polyfest e le iyo ona whai e le tausanga tāluai mo le nei tausanga. E ui e nisi o swinga lai te o le Polyfest mo le nei tausanga, pei tai e le o swiai le anganga walawi loa i le nei polo kalamete le mo tangata Maori ma Pasifika, i le lalolangi. Ua ngā i le malo e tapu le toe whaatawina atu i whafo manu papalangi ola. O le masino se te mo le tausanga walu na upu iai nei whainga whi whaatawa ingai na ua mafuli le vaalu le sami na awina atu ai mai nei pia wha moe moe mo saina le lata i le ono afe o manu papalangi le ana mau mau uma na tau fia i le malo mo sina taimi le toe whaatau wola atu i whafo o manu papalangi. Pitai, na toe whaau awele i uma le lua afe lua se fulu ma le polo misi o le asuia a wala e whaiai nei whi whaatawa inga. Pita e vai aso le nei o le ua toe sui le mawhauwhau o le malo, ma ua fuafua i o le atau fia loa. Ai se va inga lava ia i manu papalangi au inatu i saina i le tausanga tāluai. E lata i le se lau se fulu afe, manu papalangi na o ai. Reporti le TV tasil vai aso nei wanga i ele malo e tau fia loa nei whainga whi whaatawai. Ma o lea fo iwa mai atu inatu le tusi mai le malo anga i le amapasa o saina i le aso tolus fulmetasi o mati e mua i whailoa i ai fuafua nga le malo. O se mta upolo talia ngata e nisa le au whaila fumanu, tu sam tala TV tasi ai ia i la tau o lo te tee o lo fesilingia whainga sa wai nei manu papalangi le taimi e au ina tua ilungo le vasa wha apea ma le suingo le si o manga pe atau nuu i saina. E le o milimilia e taitai o i tua ngai tangata ngā lulua i tua o i le i whaio lātou tui o le kōwiti. O le o tua wanoa mai le mālo i tangata ngā lulua i tua o i le i whaia tu i ea ngai ai mō tui o le kōwiti, ai ele i o i le aso mua mua o le masina fau. Peitai, saunoanga le taitai o le Act David Seymour e le whetau i le toi tu i ai o le taimi umi, ma ua tatau i le mālo na wha o ngā lona mālo si anga wa mai atu i nātu iai i lalo le tu la fono le kōwiti, e whaatonu ai nei tangata ngā lulu e te tau no o atu i le aso sā o loma nei, wa umana whaia o lātou tui a le ai, a wana i usu mai i le aso ngafua. Ai mai le taita e le National, Judith Collins, o le so wa te tau ai o na ave e sea mai ai nei tangata ngā lulu e le i whaia tui, a wā o le whaia o lātou tui wa maua lungai ma le tūlanga la matio o New Zealand. O le fiafia na nafi na whaamauti no mai ai il palemia Jacinda Ardern, mai le wha afe se fulu o tangata ngā lulua i tua oi, e na o le tolu afe wha se lau fitus fulu ma le lua, le ua mai a whaia tui, ma o le numera e le o au fiai i lato e ngā lulua i malai wa lele, wafu, ma isi au nanga le malo. E ui le finau malo se i tua ngai wa tali le whaatonu sili o le soifua malo loina, Dr. Ashley Bloomfield, e le mawhaiona ave e sea vave mai le se fulu, po o le lua se fulu paseno le au ngā lulue, ona o loo mo mia pea mo le ngaluea ino no fuanga wha anofo i sea. Ua mai a wha iloa le lea i o se wha atua tuanga o le au whai ngā luenga i le wafi au kilani i lana pūlenga. O le aso na nafi na whono i le au whai ngā luenga ma whai aila lātou pālota, ma i le ngata ua le tali tonu ina le pūlenga le wafu, ai wha apea fo i masui o le whono wha atonu. Tala le News Hub, o loo wha iloa i le whai lau tuse o le Uni Russell Main, o le ana wha au o le wala au lia i sui o le whono wha atonu e awai i le whono tanga, peita ai ele i o atu seisi. O le ua tolu vai aso talo na mai a wha iloa wha lawa i tele le reporter su esu enga, na sa wai le wha mua mua le pūlenga o tupe, na ilo le saunga le mu, ma o lau lana au whai ngā luenga. Ma i saunua ngā Russell, sa wha apea ua lewa na tatau ana whesota i mai le pūlenga, peita ai fōlinga mai, o loo wha atalitali mo nai masina o na wha angalo atu fo i lea. Sauno Russell o le toa tele o tangata whai ngā luenga, o loo whewhewhe tau tatala, o na le manu manunga i ngā luenga. E loo manino mai le taimi nei po ua wheiloa i le iuni o loo tū mo tangata ngā lulue, ma le pūlenga o le wafu, ta alua na tauleanga ina i le reporti wa sawitua, ai mai le pūle o whesota inga le wafi au kilani, Matt Ball, o le ale ai seisi tala mai le pūlenga i le taimi nei.
Ma tala whaai o le nei tae ao, e le o talia le minista wa o ngā tua inga whaasanga i lana matanga luenga, o lea ua mafuai ona le ini potua o ngā mō wasenga sinia o lea o ngā mawalunga a Heart Valley. Whaitau se lau whanau o lea o ngā mawalunga o le a o ngā mai le whale, mafua mai le tutulo potua o ngā mawhaaleanga i nai whaalo. O le ua apatu le matanga luenga wa o ngā e fesoa soani wha awhitauli, ua a fiai ma o ngā whanau. Ma ele o mauti noa, po o le fesoasoani e toe whaaleleia potua o ngai se fuluma le tolu o whaaleangaina, po o le tuu atoa i lalo o potua o ngā ai toe whau. A o tali ai ma le anganga whaaftai e le pule a onga, ua saunoa le sa avea mataita i fono o le komiti whaafoe, Peter Stephens, o leva na tatau na whai tanga luenga se ngā ioinga, pe a fua le lua afes fulfale ana amata wa ai ai vaenga o whaaleangaina. Pei tae o lo te ena le minsta wa onga Chris Hipkins nei tu a inga wa tu a i ai le matanga luenga, pe a fua le ai fesoasoani mai le malo, o lo o whaamatu atu i tausanga te itasi e whaalele ai a onga. O potu a onga nei o le Heart Valley wa silia ma le 5 se fulu tausanga le mātutua, ma e ripoti e le na o Heart Valley o lo o ui lea whaafita uli. Tala nao le nei tae au, manuia le nei aso.